Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Meghalaya People's United Front East Jantia Hills District hakakat artrek upna yayong arajar arpuar kala IT de kador khas ha Commissioner of Transports ke Sarkar Jilla hakabayade bat kajing Dawa ban Thung no mardor ya motor vehicle inspector haka office rekam jong district transports ke East Jantia Hills District kaseng hapo kajing elam jong presiden uba kersan bla kala kintu ya commissioner jong ketrat transport ban shimkhia halor gani ka kam nang baki pajba jong ke East Jantia Hills District kindubla ban pendep ya ki kam ki bayadai bat kani ka office Bukan wilayah politik ni berkeret dan yang asisten commissioner ulah pular yang ulah orang ban pak so commissioner lawan nabar ban ban nyok tu MBI apa DTO Tengi nilian juga sengi dawajur kamtam yo komisioner yang transport bapak ya transport semua dan simkia lem yang kena bentang nama ni yang tinggi dan kampai MBI nama pun kipat baik kiwan kendu MBI Henry Kimyo nama udit kiap kendu UDTO hamti UDTO bapak arbentang bapak yang MBI bapak UDTO UDTO rapen do tengi kembas sengi sutunat nama habdon hina ya habdon ni kam mentayo MBI tengi sutunat nama like kendu astan komisioner lakular yang iba misalnya sistem menakut musafah suka komisioner lawan komisioner nabar bercim kiai namenta tengi cimil tiba ni kembas sengin nomcong klik ti ni nang ya cuci kemat ngin sampai hadin cibnai ki nilai apa hadin cibnai ban penyok MBI dan yok ni kembas sengin wat yang kalau tiga lat kuno benda namarin wat usah siking menikenduk yang tambah halor dan betak ban penyok MBI